ibu video la duguri aba sapon ke ladang video selamam bauba sekala ibu video spesially jing di masa nong dada nisi bakal bay duguri aba sapon beraiman thang baha yahon gejang di nisi reba nunedu TFM sada 60% ba 70% ba 76% ule reba nunedu bu TFM mane total fatty matter buni level bile bangdao uliling sabon hamdao sabon grade matham jadu grade 1 grade 2 grade 3 oraha grade 1 jan 76% jama nangma grade 2 70% grade 3 60% 60% baklas kaning subung dugurmani niya obani nisi bakal ba isap klai bazara sabon brai baha TFM के check klai हमसे नाइ ओदेहे sabon brai Lifebuoy sabon सिर्फ 60% grade 3 si Ministry of Consumer official website ta thangda nisi nai fudu oraha grade 3 ha last tau Lifebuoy sabon dong obani Lifebuoy sabon grade 3 se USA ha 2006 a Lifebuoy sabon ko ban klaiba obani ang video ni through ang niske sere ham bauba bidet skala jin nolai sarola khrawro pulakre bo tharme bile jadu obani baraidu naji midim du bukin lahadu hudu le banang video ni gijang mangsa sere aba tharme ro maila nedu obani bu TFM total fatty matter buke check lai